Ngan pendam lama kecing duai. Kukpa ujungi bhavaneng. Kalong ba khut kerteng ka jongmi wan ka hima ka jongmi. Balong ka man ka jongmi ha khindo kum bhavaneng. Try yayu yame haganes steng sngi ka bamanta. Lemma ka jindorang kat ka jongmi yan poi sing ying mane ka try. Ka ying duai, ka ying ukpa ka jongmi ka try ba koda. Try ngam long ye apa ka yeng ne ka chaka. Try ngalong sudah. Hoi la ka jing ban kret ka de ka jong beriu ka try. Hari ka jibap bagi klik ba kren ka try. Ka de ka jibas nya bagi ka ketien ka jongmi. Ai ka try ka ban kren ka try kan te ki khat. Jong ka balang ka try. Ye perawangit baru ka try bi asinyo. Lamang ko yung sawa wa na ketien lo shakri ka jongmi. Ia rapat musim kejauh syai bol tuai hak kateng yung jis bising IT mentah shibam shkut mentah bahala kata amen. Ngayu yo trai bau beli ujongi yang kebangi lawan poi hakan ga po kebamta. Hoi ngila pendon shibun kikam kijang kejongi. Ngila pendon apreng kita kikiam kibae lane haka jingkulit por. Kidon kiba mat lembaga jingkimen lese kidon ru kiba dan hapeng geng sosi Henry Paro ye poilang hagen kapur ke bamtan ka jingro kalong shotra angam sila poi perkat bangan yo ban keren hagen kapur ke bamtan mana ma us tayo wet no ngam sila po ngana don slong ngi stom jogi lok jonga ikun ke jonga te Hering ayo yo belai ujiet kena por, iban sam lebih ketien ke bakora. Baka subjek ke bangai sam baki hanya por ke bam tengah book kerteng kedai. Put God first. Book yau belai hakmat. Lese belai snyo lagi syakri ke jong belai cepangan ke subjek. Lese don shibun kinong yalap ke yalap ya kan ke subjek ke bang book yau belai hakmat. Put God first. Hari syawan jangan cing subjek natan goi cing tukana balangkat nak kita ka jompi. Hagoi ka sinyo dan way kun. Ba une kun lakwa ban syat kek nam ta kemi ka jongo. Marka dega birthday ka kemi ka jongo. Tika nomor ki kun juga ban ai surprise ye kemi la jong. Dan dei ki ko ana ai surprise ye kemi la jong. Kena samla ki ko dei. Nena Unel kuon uko apa nai surprise ya email jong ban ay kata ka kebagiong kata ka gift surprise mam ban pensyat ya ukek nak bentang kini ke jong dia la kem no la trai stom la shiem ya maida la shiem ter jingkle jingbel baro bat ula kle bat syat ya ukek bat unel ukek ong thi long basnau bi ha Unel kek olong internet ha, unel kek olong ibang ha. Bat kat ba upet yo ne kek ong kumni. Ngat mat syok kinjat yo ne kek. Thabo mat ningkong usyo bang. Nagawe sya asin, naga asin sik laisin, naga laisin sik sausin. Hadu bon kek ndon syo. Bala pe yo to kek ani lalut labang nun menga kek bedei me. Bang kuslai la iu habangan nang man syet ngan syet yang saisi bat habu syet ba ala kum juhi atri syutom ula klek yang maida ula klek jinggar baro bat la syet ga oke ba une oke ula sma masmani kong asmai kong bat une kun la thakri la dewang ani ban kek ban kong ngan ai email la biang mentakum non ai bede do kek ban kong email Kau kawan orang yang pi ku kiperah begitu hari kapor ke bamanta. Kebaning kong ke. The fast is the fast the best. Kebaning kong lah kalau kumnor lah pi benta ke balik email ke dalam ta email jong pe. Tapi benta yo boleh ke dalam ta boleh jong pe. Haga Bible dan shibun kinuksa sepang ke jina kebaning kong yo boleh. Lagi pai kat testament keberin dan shibon kantang belai udawa kat testament keberin udawa kebeningkong yang so ningkong yang ong ublai lagi pai kat uksa
nak tes kemen gaberin sepang ukan baru Abel. Terpulih ni am sepang ukan baru Abel. Na Genesis kalong kebesar dekat beningkong tertel boleh. Kini anu kini kur jung Adam bet kai. Kilo ba ukan udah bahe bat u Abel udah ba. Kei bong nu Abel ule. Unu Abel lu ayo blay. Uta umrat beningkong bat besngat. Bat habau nu Abel walam syau blay. Ya une ulang bat beningkong ublay yang subhai. Pada bagi ipat siapa nu ukan nu ai kei basatam. Ya blay. Bat blay subha setia. Bat kani ke jemung subha ke jong belai yaukan nor belai usang pediang ni ba satam bat kenal hadu ba ukan lalu kata ke cinglong ke jong hadu ba penyak no ya para jong Abel ngini ke sa ke ba nau Daniel ini pa siapa Daniel ngimtip kimi ke kma ke jong ka ba ngimtip hari ngimtip ba udai tak beriu no tau kena rasa ring rau no. Bat uneu Daniel ke jinglong ke jong ngin pulih na kitab Daniel kalau meneri berkata sipel. Hin pulih hantu terta pinhi ba ke jinglong jong uneu Daniel ke dei ba uduai lasin sisni. Ba ke jingduai ke jong Daniel ta bet kam dei ke jingduai ba mula. Kam dei ke jingduai ke bangal pi dua ni dua tangan ni pang sitong. Ni dua tangan tangla ni bamja. Kadi ke jingduai ke jong Daniel, kadi ke jingduai ke bekerpang, bat ke bekerpang tam. Nomor ke jing ke kam ke jong Daniel, kadi kam kum ulang skor. Kam ke jong kadi kam ke kim ha, kam ke jong kalau kam tu kam minister, bakim la bandan po. Kadi don po banduai hadu lasin sisni. Yin pai su nusa, hatta semen ke batamai pat. Hakda sementara lagi pulih la gospel ke jong Markus kalau nong ke bakana ni i ke dekat ke Samuel hendak sabu-sabu ni i yang ke riun thai ke beduk bat ke ke riun thai ke beduk bagawan man aj ke jing ainu kam dan sia kam dan rupa kam dan spa kam dan pel rei ke badan ke dei tang ayu sang damai kata ke dei bat habagi rispa kinok lagi pel haja tham to pipule rekan ke na bagawan panno ang Adam le kano ya ke banding kongtam pipule ang Indonesia kalapan bu nang taki kun gikti ke jongka lese kapan bu nang kan bam la syai kanong ayu sukan bam ngan ai kan Adam le ke jonga nor kadang tang Adam li pelajeng ka reka bu ya boleh khmat ka Aisyah ya boleh khmat kene ke pi na ka testament thmai badan kaban bu yo boleh kamat nak kini kinuk sang yo lama kecingka ke beningkong kamat ke beningkong lama ke subjek ke sang ke dai bu ya boleh hakmat lagi sinya mau penyat nya ka pot wa phan ta ka jong thila ka long kumnor ngan skuli tang man exercise ke jabing ke jong kundia shano ukain boy sebab ingat kena semlat Shalom ukain boy Genesis sound lagu pulih ke jinglong ke jong shalom boy lalu kalau mo shalom jubah lam kerman kita ke jinglong lalu kalau mo unam boy dari ram sebenarnya kimun juara kata syai wabal boy kau kipara banget hatu unam boy sebenarnya senya hoblay ai babah hoblay pediang ya ka batin siam ke eke babah ka cingin ke jong kamat ke ba bu ya hoblay hakmat uplai ia punya pi o Daniel nang pi udan hakim ke ba nama na pleng kita kilang skor waro Daniel ulong khamstat ya Daniel ulong ta musim weekend Daniel ulong ta ulong skor ya musim musobae bakiwe kilang skor ki bisniyo bakal temu ki bon mensian ban penyabu yo
kiwat dong kiwat down bat kenah ba kiwat down tang gawe ke down chung ko dek syam lamane you know Giao xin. hey money but dry hadu lai sin chisni tang you know dang ya ublay biya haba kine kirishon bat lam ka jing soy jong siem la ni ai ma usnyo ben be la bread o kan gising pa la bread o kan gising kim shalom ben sawi o nama belai ula bu yo belai kemat kebalai ublay ukerku ya kita kiba IT ya ublay ukerku bat semen kerdu ya kita kiba IT ya ublay ngamong ya pito alut ya ke bayi papidan hari ke banga ong ya pi nang ban bu ya ublay hakmat hakajin ke jong pi pilang kum geriu kun thai ngak tharai geriu kun thai kada yap than ngam tharai kalong kum ta ma kita pisam ko ong ba syam labu kerdu ya kita kesnya ya ublay bat haba gerigun thai ka ai kita ka adam ni ka jengka baro ublay udah kerku ya kau ong sup ban long bala kerku ya kung ka tai kan thai kalano atam ni lagi pai kita pisam kalano ka ba ripulai ka dekat ka beningkong ublay melong ublay jonga dang step ngan wat yami kamen sim jonga ka sliang yami ka do jonga ka soken mau yami hakari berkiang bak bersyutam habum dan David bedang step ngawat yami kendang step kamdai kan step ka kendai baje kamdai ka step ka show baje kamdai ka step besan kedai man hagapo ngabu yo boleh kamat dang step ngawat ini fast priority dikhi kan baje klabu nem boleh kamat Ong tengah musim ke jung hari ong kadok jonga kesukan mau ya be. Atau ngiken mau ni boleh dang step. Niken mau ni. Bar niken mau yo boleh dang step nampi. Kasih ke jong besi ke digi sumar ke jong boleh. Kasih besi ke digi sumar ke jong boleh. Na bentang ke jong pi. Habu David bang dang step ngawat yambe. Kemesim jonga kasliang. Berkadok jonga kesukan mau ya be. Gospel ka jong Matias ka menriu ka belai ting pong ni watchwa e ka hima ka jong ble te kini iki baro asa alang tan ma pi watchwa ka hima ka jong ble put God first kanungot ki babu yo ble khmat kan po ngayo yo ble dan kan kichaka kibu yo ble khmat dena kibu yo ble khmat ngalong e pi ngim dei bagi dan kan kichaka tang mi like po Kamdai bangidan na jaga mayasang na kasinin kong jong tayo na bangiyo syuti. Kamdai kong ta. Wala ay bakal kong ta. Kamdai ki bangimana yo boleh, ni syakir yo boleh, ni doa yo boleh, tang na bangi like po. Bu yo boleh hakmat. Put God first. Kasinin kong jong so tu bang kasinin kong jong tayo. Nidon kasni na shine wing from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Haki chiu ka dai ba kasni ka bani kong ka dim ta kasni bu yo boleh kamat tapi bu yo boleh kamat kita yo jong ki balo kalau kita yo boleh ko ka ba khadu ko ki parane bi cuma kalau ko me kadumut na preng jong a jong pi ni kloi ba bang ngan bu yo boleh kamat Hapreng ke jusosi ke jonga ngan bu yo boleh kamat. Hapreng ke jing ke jonga ngan bu yo boleh kamat. Hapreng jing mat hingga sam ke jonga ngan bu yo boleh kamat. No tip kampan beta ke jonga. Dan shibu niklat no yo boleh. Niklat no yo boleh. Kani ka chamit ke bamta yet ya de ong. Ado mata ke po ngan bu yo boleh kamat. Piletrai bu yo boleh kamat. Pitia bu yo boleh kamat. Pikret ke pelok bu yo boleh kamat. Pilek kana kana banta bu yo boleh kamat. Hang ta ke jiem ke jongpi. Kalau ke jiem ke ba. Hang ta ke jiem ke jongpi. Kalau ke jiem belakar ku. Hang ta ke jiem ke jongpi. Kalau ke jiem ke ba.
Boleh penyakit IP, mat inyong berhenti. Boleh berkuah lebih jing tu kanan, boleh jing kan kebalang. Amen.